Uba lakon kema, ubadai ukertong shimet, hakenek election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ulapan pa ba ulajan klet, namar kesnginyo bot kala slam pelat hado kasauterik ujaliw arajar arpsaw. Haba kesnginyo bot kala jan poy satang shitayo tam iay. Balakon kema ulong, banado bolodap tap yakabot hadin katok inesngi. Walait biang siya ke skul ba nehu menbeteng ya kam hikai namar hakane ke election usyum syuti. Balakon ulayat hu ba uday uno hikai haka subjek chemistry han nehu. Belongru direktor kami lekai bakti ke skul ba buat presiden kanehu ta. Haba keli usngau kumno haba kesnginyo buat kelajan. Belaong ngam sngau dik syuk kamensim. Namar ngelabun kamban hikai man kesngi. Yaki kena namar lada day kesngi nyobot. Tangkatukan isngi hadin badap tabot. Ngalak tarai bandik-dik kemesim. Ulong baka kamram jung ukum ukertong lada pensyai sikpaj ba yakan nongrem ba uyang. Betkipaj baru ke adap rai haka kat kena uyayong arjar upsaw. Bat menta en abait yaka jubab. Haduk ke sauterik jelew arjar arpsaw. Ngayoi shibun kijingtip haba ngayakon hi yakan election MP Lok Sabha namar baros kata nganay tang unang tabot ulong. Labatay baka jingmut kadai benamar uhaban perkhat hi yak ay kakamba ule namar uyakon kum ukurtong shimat. Kum ukurtong na kaseng sang pertay kibaldon lipa kibayarap na kiparanong kitkam. Ulapan paru bamenta ulabun kam ban ay jing kanjing dia Syakatanat Election Commission ya kajing mulut jingsep haba ulai jalap election. Kajingnya ya kebut hameklia barah keleng keri India kansa satang shitayo tam ban poy ya kasauterik jelew arjar psaw. Kikertong kebekun hakan election MP na Shillong Parliamentary Constituency ki don hanon ringut. Sangut kebekun na kisang sang pertai bat arngut kiyakun kum kikertong shimet.